Evo, zamolio bih obojicu za nekoliko uvodnih riječi. Izborniče, vas, koliko ste zadovoljni s ovime što ste uspjeli u pripremi u ovom kratkom vremenu napraviti, a Ivane, vas, neke vaše dojmove do sadašnjeg ovog odrađenog, odnosno što po vama treba unaprijediti, što treba biti bolje da rezultat sutra bude uspješan. Evo, pozdrav svima. Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolasku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, odigrao 2 dobre utakmice, nije primio gola i vrlo opasan u tranziciji. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle 2 utakmice i popraviti neke segmente u igri. U prvom redu moramo biti više koncentrirani u fazi obrane, imati odgovornost, ne gubiti posjed lopte tako lako što je sad bio lako smo lopte gubili, onda se javila ta tranzicija od protivnika i protok lopte mora biti brži kod nas, malo smo tu prespori i ne uspijemo stvoriti neke velike prigode. Ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio 2 sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam siguran da ćemo mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre. Kažem, koncentraciju, odgovornost i napraviti ono što mi želimo, a to je proći skupinu. Surađivali s jednim od najboljih ganskih nogometaša svih vremena, Asamoah Gyanom. Kakav je bio vaš odnos, vaša suradnja i može li se na osnovu toga govoriti i o, možete li reći kakav je mentalitet zapravo ganskih nogometaša? Pa je, naša suradnja je bila 2 godine u Al Ainu. Fantastičan igrač, napadač, robustan, fantastičan skok, fantastična igra u fazi napada i ako sudimo po Gyanu, onda su oni fantastična reprezentacija. Zaista igrač koji je bio neprikosnoven, zabio je golove svaku utakmicu i od velike koristi. Vrlo karakteran igrač koji je bio odgovoran, koji je bio profesionalan i činio je veliku razliku. Tako da evo, lijepa uspomena s njim. Te 2 godine, kažem, ako je sud po Gyanu i po onome što je on igrao, što sam ja s njim proveo, čeka na težak posao. Rekli ste da neke stvari moramo promijeniti, da ćete o tome kasnije, je li to kasnije sada ili ćemo to tek vidjeti na terenu? Pa ja govorim o tome da mi smo baš moramo praviti puno segmenta igre. Nismo bili na nivou, nismo bili neka Hrvatska treba, može biti, kako mi u biti jesmo na treningu. To je ono što je malo žalosti, da nismo tu pokazali sve svoje, ali evo, sutra je prigoda da se popravimo. Kažem, nismo prije nikad ovako griješili nekom pasu, nekoj predaji kad bi imali posjed lopte. To je bila naša velika forca, sad tu malo gubimo lopte vrlo lako. Protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da će mi to sutra popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Mislim da nam malo je lakše nakon ove pobjede protiv Paname, ali evo, i kad pogledamo sve ovu cijelu priču, rezultate koji idu, ne ide nam ništa u prilog, ali ne trebamo to gledati, moramo gledati sebe i ne čekati da neko drugi nešto za nas napravi. Nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Tako i sutra će biti teško, ali evo, vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu. Dobro večer, Krešo Gotlin, Hrvatski radio. Znam da ne radite to dan prije utakmice, ali trebamo probati, već vas dugo niko nije pitao dan prije utakmice ko će sutra zaigrati. Pa ne pita, ali napiše. A nemojte ni pitati, ajde. Vidit ćete sutra sve. Pa ne, oni će napisati mi rekli, ne rekli. Ne, pa to nije naša praksa, nismo to govorili, ok. Zaista, ja sam prošli put govorio na preskonferenciji da nama treba 16 igrača i da je nekad u nekim trenucima i nekim utakmicama kad je teško, kad se lomi utakmica i važnije je ko kasnije uđe i ko nastavi utakmicu, da je donese preokret, donese neku novu energiju i to nam se desilo i protiv Engleske i protiv Paname. Tako očekujem i sutra. Dakle, ne treba stvarati famu i dramu ko će početi, evo, svi smo tu, spremni smo i evo, mi ćemo na osnovu onoga što smo vidjeli na treningu izabrati najbolje. Dobro, onda ću preformulirati ko će završiti utakmicu. Dobar pokušaj.